Wasani bantining nomor 2 tohirun paneka sesoceh motohirun tor seanyotjaki makruhun makruaki istimaluhu panapa mempergunakan atau angangkui ya tohirun motohir fil badani edelim peten la fis saubih punten edelim angkui. Wa huwa bantining ya tohirun motohir almaul musammasu paneka aing se papanas aing se panas haki. Aing se panasaki ail musammas ail musakhon tegese se panasaki bitakthiri samsi kalaban la beteh mata arepihi idilim yemma. Jadi dipanaskan dengan dampak sinar mentari. Wa innama ban angin pasten yukrohi makruaki syar'an idilm syar'an bikutrin harin kalaban wa innama ban angin pasten yukrohi makruaki syar'an idilm syar'an bikutrin harin neng daerah harin se panas daerah tropis fi ina'in muntaba'in edelim tebete muntaba'in se'eceta illa ina'an nagdaini angin tebete an-nagdaini emas torselaka nagdain. Kenapa li sofa ijau harihima? Karena murnina kahenna kaduana ya nagdain. Karena murnina kahenna atau adzat kaduana ya nagdain. Wa idza baruda banale kana celepan apa ya emak zalatil karahatu zalat elang al karahatu panapa kamakruan waqtaron Nawawi ban mele an-Nawawi pasyara Imam Nawawi adam al karahah tidak ta'adaan makruh mutlakon edel hale mutlak mutlakon hale mutlak wa yukrahu bani makruaki aidon kalaban pole syadidu syuhunati panapa sangat panas wal burudati bancelap wal qismu salisu bantining bagian senomor telok tohirun paneka sesoceh fi nafsihi edilim abati binya tohiru gairu mutahhirin lain sanyocaki li gairihi ikan di lain ya tohir wa huwa bantining ya tohir almaul musta'malu paneka aing al musta'malu se musta'mal fi rab'i hadasin dalam ngelangaki hadas au izalati najasin atau ngelangaki najis ilam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'dam fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul mawsulu minal ma'i walam yazid illam yataghayyar lamun ta'uba panapa ya ma walam yazid ban ta'tamba wasnuhu panapa tempengna yemma kadar yemma ba'dam fisalihi sama rena apa sana yemma amma dari bareng karena saya temu panapa ya ma ba'da tiba rima sama rena atong metong bareng ya tasyarrabuhul mausul saya nyerap hudak kayak emak al mausulu panapa saya becoen minal ma'i dari aing wal mutaghayyiru ay min hadal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi milhu bisa dibaca milhi ini kalau dibaca milhi maka menjadi sifat dari bahri kalau dibaca milhu maka menjadi sifat dari al ma'ul bahri buma'un nahri ban aing songai ail hulwi sama tegese setabar wa ma'ul bi'ri ban aing somor wa ma'ul aini ban aing somper wa ma'ul salji ban aing salju wa ma'ul baradi ban aing pun wa yujmi'u ban makompol hadhihi sab'ata da panika sebetok qauluka panapa tabun antah ma nazala minas sama ma perang nazala se
Amtoron panapama minas sama dari langit, au namba atau nyumpur panapama min ardi dari bumi, ala ayyi sifatin atas kadima sifat kana etemuh panapaya ayyi sifat min aslil khilqati dari asal kadetian. Sumal miyahu tangkosimu ala arba'at aksamin, maka kare-kare al miyahu tining banyak aing tangkosimu panika terbagi panapaya miyah ala arba'at aksamin atas 4 banyak bagian. Ahaduha tining salah setengah ya arba'ati aksamin tahirun panikah sesoceh fi nafsihi bedalim abati bin ya tahir mutahhirun li ghairihi tor sa anyotyaki li ghairihi ikan di lainah ya tahir. Wairu makruhin istimaluhu lainah se makruhaki istimaluhu panapangang kui mempergunakan ya tahir. Wa huwa bantining ya tahirun mutahhirun ila akhirih al-ma'ul mutlaqu paneka aing se mutlak an qaidin lazimin dari qaid se tetap. Fala yadurrul munfakku makata amudarati al-qaidul munfakku panapa qaid contohnya yang tidak tampak ka anikhtala bil ma'i akati kutu acampur bil ma'i kalaban aing ma panapa barang yuwafiku sa'anyocoki panapa emma huda kayamma fi sifatihi edilim banyak se pada yamma kama ilwardi akati aing mawar al mungkoti raihati se pakke bauna wal ma'il mustakmali ban aing mustakmal fa illam yamna ban lamun ta anyeke panapa ya emma itlaqus mil ma'i alaihi dek mutlaknya mana aing alaihi atas yemma biangkana jadi yang bercampur itu tak mencegah nama daripada kemutlakan air tersebut. Biangkana taghayyuruhu kalaban kutuba da taghayyuruhu panapa au banaya emma bitahiri kalaban sesoceh yasiron hale sesekonni panika sesekonni au bima atau kalaban pereng dengan merubah sedikit sekali perubahannya jadi itu tak masalah. Au bima atau kalaban pereng yuwafiqul ma'a fi sifatihi atau berubahnya dengan sesuatu yang anyocoki bima kalaban pereng yuwafiqu sa'anyocoki panapa ma al ma'ada ka'ing fi sifatihi edil banyak saya pada ya ma. Jadi atau berubah dengan sesuatu yang mencocoki sifat-sifat air. Seperti tadi, seperti bunga mawar yang sudah hilang baunya. Namun wa quddira mukhalifan. Ban era-era panapa yemma mukhalifan hala sa'bitayin walam yughayyirhu. Banta angu ba panapa mahuda kamma. Dan kemudian kalau misalkan ma'il wardi al-munqati raihah itu ma yuwafiqul ma, jadi sesuatu yang sesuai sifatnya dengan air, contohnya bunga mawar yang sudah hilang baunya, rasanya dan warnanya itu tercampur pada air tatkala bunga mawar itu kuddira mukhalifan diperkirakan pada panapa yemma mukhalifan dak sabitain perkiraaki ka aing susu misalkan maka walam yughayyirhu dari saking sedikitnya tak dapat merubah. Mun air sedikit itu diperkirakan pada air susu yang telah tampak maka air itu tak berubah fala yuslabu tahuriyatuhu maka tak parosak tahuriyatuhu panapa kasocenah ya emak fahuwa maka tening ya emak mutahhirun panika se anyotyaki li ghairi ikan di lainnya emak jadi air itu tetap suci dan mensucikan karena walaupun berubah dengan sesuatu yang cocok dengan air
Namun setelah misalkan diperkirakan, maka tak dapat merubahnya, Contohnya air mustakmal, karena air mustakmal cocok sifatnya dengan air. Kalau air mustakmal 1 tetes dan menggunakan gayung yang sangat besar, andaikan air mustakmal itu dipindah pada warna susu, maka tak dapat merubah kemutlakan air itu, maka tak masalah. Jadi tetap tohirun mutahhirun li ghairihi, ini yang dimaksud. Wa taraja bi qawlihi khalatahu ban malayan pasara musannif bi qawlihi kalaban tabun musannif, atau araksa pasara musannif bi qawli kalaban tabun musannif khalatahu lapat khalatahu anit tahiri dari sesoceh al mujawir se ananangke lahu ikan di yemma fa innahu maka sungkun yemma bakin panika tetap ala tahuriyatihi atas socena ya ma walau kana taghayyiru ban sanajan bada taghayyiru panapa au bakathiran panika sebanyak wa kadaban panika akati panika al mutaghayyiru tining se au ba bi mukhalitin kalaban se acampur la yastaghnil ma'u anhu, saya tak bisa lepas al ma'u panapa aing anhu dari ya mukhalid, itu mukhalid katinin akati celot watuh labin ban mutlomot wa ma fi makorrihi wa ma ban pereng fi makorrihi se edelim kenangan tetap ya emak. Jadi lumut-lumut yang ada di kotoran-kotoran air yang ada yang menetap di dalam air itu tak bisa dilepas. Wa mamarihi ban kenangan lebar yemak, jadi tak masalah kalau hanya berubah dengan hal itu. Wal mutaghayyiru bitulil muksi, itu wal mutaghayyiru, dan juga tak masalah masuk pada wah taraja bi qauli khalatu anit tahir bakin ala tahuriyatihi, itu masuk pada itu. Wal mutaghayyiru ban aing se auba bitulil muksi kalaban sebab abi teneng fa innahu maka songkuna yemma tahurun paneka soceh. Jadi air itu berubah disebabkan lamanya didiamkan. Fa innahu tahurun maka songkuna yemma tahurun paneka soceh. Nah,